дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон бори дигар муҳимияти 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзиву табиӣ дар соҳаи илму маорифи кишвар таъкид гардида, масъулин баҳри татбиқи ҳамаҷонибӣ ин тадбири судманд муаззаф гардиданд. ҳамасола баргузор гардидани озмуни ҷумҳуриявии ин фурӯғи маърифат даҳҳо ҷавонони соҳибистеъдод, ихтироъкорону навоваронро маърифӣ менамояд. мутобиқ ба низомномаи озмун он дар 4 давр гузаронда мешавад. аҳол дар аксар шаҳру навоҳӣ даври нахустин гузаронда шуда, беҳтарин иштирокчиён ба даври минбаъда роҳхатро ба даст меоранд. донишҷои курси дуюми факултии химия ва биологии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров Таманно Баҳромзода соли равон дар номинатсияи химия ширкат варзида дониши худро месанҷад. ӯ яке аз муҳассилини фаъол аст. мекӯшад ки дар даврҳои минбаъда низ фаъолнокӣ нишон дода ғолибиятро ба даст оварад. хушбахтона бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат бо квотаи президентӣ ба ин донишгоҳ дохил шуда, дар ин донишгоҳ ҳоло боша таҳсил менамоям. дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фурӯғи маърифат иштирок мекунам дар номинатсияи химия. аз рӯи ихтисоси худ дар ин номинатсия иштирок карда дар бораи сохторҳои элементҳои химиявӣ, ҳам элементҳои химиявӣ, ҳам моддаҳои химиявӣ ки дар донишгоҳи мо вуҷуд доранд ва аз онҳо мо ҳам корҳои лабораторӣ, ҳам корҳои амалӣ гузаронида истодаем. хушбахтона аз он аст ки дар донишгоҳи мо тамоми реактивҳо ва намуди пурра мавҷуд ҳастанд ки мо аз он самаранок истифода мебарем. боварӣ дорам ки дар ин озмун фаъолона иштирок намуда ҷои намоёнро ишғол мекунам. хушбахтона аз он аст ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон барои мо чунин озмунҳоро ташкил карданд ва барои боз ҳам сайқал додани дониши худ, беҳтар гардондани сатҳи дониш дар ин озмунҳо ширкат меварзам. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон мутахассиси беҳтарини касбам хоҳам шуд. мо бояд донишҷӯёнро ҳаққонӣ баҳогузор намоем то ин ки анамин донишҷӯёни мо дар давраҳои минбаъда вилоятиву ҷумҳуриявӣ бояд ҷои намонро ишғол намоянд. ва ман боварӣ комил дорам ки донишҷӯёни мо имрӯз ба ин омода ҳастанд ва тамоми шароитҳое ки барои гузарондани озмун лозим аст дар факултет муҳайё карда шудааст ва донишҷӯён имрӯз бояд анаҳмин аз малаку маҳорати дар тӯли дарси омӯхташон бояд моро қаноатманд кунонанд. ва фикр мекунам ки озмун аст, бояд беҳтаринҳо ҷои намоёнро ишғол кунанд ва барои минбаъд дар даври ниҳоӣ иштирок кардан мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем. дар охир ҳаминро гуфтани ҳастам ки ба ҳамаи шогирдон барои расидан ба ҳадафи ниҳоии худ бурдбориҳо хоҳонам. воқеан баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат яке аз озмунҳои бонуфуз буда, тавассути он иштирокчиён имкон пайдо мекунанд ба роҳи илм ва ихтирооту кашфиёт қадамҳои устувор гузоранд. дар факулта донишҷӯён дар 2 номинатсия химия ва биология ширкат доштанд. устодони факулта барои шаффоф гузарондани озмун шароитҳои мусоидро фароҳам оварда, рафти онро таҳти назорати ҷиддӣ қарор доданд. имрӯз дар факултети биология ва химияи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров даври аввали озмуни илм фурӯғи маърифат ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалираҳмон гузаронда шуда истодааст. дар факултет имрӯз зиёда аз 30 нафар донишҷӯёни курсҳои 1 то курсҳои 4 иштирок доранд ва қайд кардан лозим аст ки дар ин озмуни илм фурӯғи маърифат донишҷӯёни мо аз оғози соли таҳсил тайёрӣ достанд ва фикр мекунам ки имрӯз донишҷӯён барои баландбардоштани савияи худ байни ҳам рақобат мекунанд. ман ҳамчун ба ҳайси довар дар ин озмун иштирок мекунам ва қайд кардани ҳастам ки анаҳмин озмун барои дарёфт намудани истеъдодҳои беҳтарин дар самти илми химия шароит фароҳам меорад. ҳаминро бояд қайд кунам ки имрӯз озмун аслан дар факултет барои ихтисоси химия 3 қисм гузаронда мешавад. қисми якум қисми назарӣ ва қисми ҳалли масъалаҳо аст ки дар ин қисм мо бо ҳамроҳии устодони факултет ва мутахассисони фанни химия барои донишҷӯён 10 масъалаҳо пешкаш намудем ва ин масъалаҳо вобаста ҳам аз химияи органикӣ, ҳам химияи умумӣ ва ҳам дигар
фанни сикли фанҳои химиявӣ гузаронда шуда истодааст ва мидбаъд бо қисми назариявӣ гузаронда мешавад. Дар ин қисми назариявӣ донишҳои назариявии донишҷӯён аз ҷониби ҳайати якамон баҳогузорӣ карда мешавад ва қисми сеюми ин озмун ин гузарони корҳои лабораторӣ мешавад. дар гузарони корҳои лабораторӣ мо малакаи маҳорати донишҷӯёнро оиди истифодаи ҳосил кардани моддаҳо, шинохтани моддаҳо ва тарзи муайян кардани ҳолати ин ё он модда корбарӣ хоҳем кард. соли равон озмуни мазкур аз рӯи 8 номинатсия гузаронда мешавад бо мақсади ҳарчи бештар фаро гирифтани наврасону ҷавонон ба ин озмун. Дар низомномаи он чанд тағйироту иловаҳо ворид гардида маблағгузориву ҳавасмандии ғолибон зиёд шудааст. устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Аҳмадҷон Домлоҷонов соли гузашта дар даври ҷумҳуриявии озмун дар номинасияи ихтироъкорӣ сазовори ҷои дуюм гардида имсол ба ҳайати аъзои ҳакамон ба кори донишҷӯён баҳо медиҳад. бахши ихтироъкориву навоварӣ яке аз номинасияҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола барои ширкат дар он муҳассилини зиёде номнавис мешаванд. эълон шудани 2025-2030 соли рушди инноватсия ва технологияи рақамӣ ба ин раванд такони ҷиддӣ бахшид. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان برای جهت جلب نمودن جوانان به کارهای اختراعکاری و نوآوری و همزمان بلند برداشتن ماهیت اختراعکاری و نوآوری در آخر وقتها یا اعتبار کلان داداسیان در جمهوری تاجیکستان آزمون علم فروغی معرفت 5 سال ایسته داودانی ساده است. این اختراعکاری و نوآوری با تاثیر با اینواسیون تکنولوژی اینواسیون کنونی جمعیت به تاثیرش است. حاضر من جناب عالی در وای پیام خودشان 2024 28 دکامبر اعلام کردند که سالهای 2025 2030 سالهای علم و اینواسیون اعلام کردند. اینواسیون در استحصالات تکنولوژی نوهای جاری کردن. برای تکنولوژی نو جاری کردن ما با کیم در کار اختراعکاران در کار نوآوران در کار. برای همین این نوآورا از کجا پیدا میشن؟ این نوآورا در دانشجویان، مگستران خوانندگان، همه کشورهای جمعیت پیدا میشود که ما اینا تحصیل اسکری ساده یک سمت روانه کنیم که البته جمعیت هم صنعت کننده جمعیت ما سیمی پیش بمیرن. даври донишгоҳии озмуни мазкур дар сатҳи зарурӣ баргузор карда шуд. дар бахши ихтироъкориву навоварии устодону донишҷӯёни факултии физика низ фаъол буданд. чанде аз онҳо кашфиётҳои худро муаррифӣ намуданд ки минбаъд дар мавриди татбиқ шудани лоиҳаҳои онҳо иқтисодиёти кишвар босам рушд хоҳад кард. омӯзгори факулта Комрон Исмоилов яке аз онҳо мебошад. дар инҷо яке аз стендҳои лабораторӣ ки мо худ бо ҳамроҳи шогирдон сохтем оварда шудааст. این استند لابراتوری نام استند الکترونیکی و الکترotexnika میباشد. این از یک چند بلوک ها عبارت میباشد. با استفاده از این استند دانشجویان میتوانند تا 20 کار لابراتوری را اجرا کنند. من چیزی که میبینیم در اینجا بلوک یک تجهیزات‌های گوناگون و نمودهای پرستشی آن را نشان داده شده است. در اینجا المان‌های خنک کننده، متدچی‌ها، لامپچک‌ها، المان‌های روشنی دهنده نصب کرده شده است. در بلوک دوم همه المان‌هایی که در قسم الکترونیکی دیده میشد همه نمودهاش آورده شده است. یعنی این قدمی اولین همچون الفبای الکترونیکی حساب میشود. دانشجویان میتوانند از عادی یعنی کامپوننت های عادی سر کرده بعد به مرکب گذارند. برای همون نمیخواد المانت های همشون نصب کرده نشان داده شده است. بلوک سوم از اسباب الکتریک چین کننده عبارت میباشد. در اینجا ولتمتری آنالوگی، مولتیمتر، تستری روشنی سنج، مولتیمتری نمود دوم آورده شده است. با استفاده از این اسباب الکتریک چین کننده ما میتونیم قابلیت روشنی نوکی، سیفت دیودها و دیگر تجهیزات رو معاین کنیم. مثال من یک نمودش من در اینجا نشان میدهم با استفاده از تستری روشنی دهنده. چیزی که در اینجا تجهیزات درگیران کردیم این تجهیزات تو 300 ولت به ما شدت میدهد. 300 ولت شدتی دوم میدهد. با استفاده از تجهیزات ما همه نمودی سیفت دیودها اون چیزی که ما لید میگیم همه این نمودها رو تفتیش کرده میتونیم. از جمله در اینجا یک نمونه در اینجا نصب کرده شده است. بود چین کنی حاضر ما اگر به پلیسای آن شدت روانه کنیم که در اینجا شدتی که این کار میکند نشان داده میشود. در اینجا از این معاین میکنیم.
40 дидосим равшини дар ин даргирон шуд ва шиддате ки неминале ки ин кор мекунад 63 то 65 вольт дар бар мегирад. Яъне светодиоде ки дар лампо истифода мешавад бо то 65 вольт ин кор мекунад. دانشجوی فاکولته فیزیک و تکنیکی دانشگاه ادیبه شاکرova از روی نومیناسیون فیزیک شرکت داشت. موصوف از اشتراکش در چنین آزمونی با نفوذ قناعتمند است. او از آوان مکتبی با آموزش فنی فیزیک و استرونومی شوق کلان دارد. در المپیادهای فنی نیز فعالانه اشتراک کرده دستاوردهای زیادی را صاحب گردیده است. فیزیک این فن است که خودش شوق‌آور با تمام حواس‌ها ما می‌کشیم که آن را آموزیم. سالی چندم است که من در این آزمون اشتراک میکنم و مقصدی اشتراکی ما در آن است که غمخواری هایی که جناب عالی به ما میکنند به آن سزاوار شدن. آزمون خیلی شفاف و با درجه عالی میگذرد. معلمان به ما تا همین روز محفل ها میگذرانند که تا ما فیزیک را آموزیم. در فاکولته تمام شرایط ها به ما مهیا است. آموزگاران خیلی خوب درس ها را به ما میآموزانند. من فخر میکنم که در این دانشگاه خیلی پرنفوذ با آبرو تحصیل میکنم. فاکولته ما بهترین فاکولته می باشد. من کوشش میکنم که باز به دوره های آینده نیز اشتراک کنم. که من بهاری که ما معرفی گردید کارهایی که امروز شده ایستاده است، البته کارهای نتیجه دانشجویان، نتیجه کارهای آموزگاران و کسب و کاری گوناگون می باشد که برای رشد سمت‌های گوناگونی ساحه خلق، سمت‌های پیشروی علم، پیشروی دیگر ساحه‌ها نهایت نظررس می باشد و مدد می کند. چقدر که به ما معلوم است امسال خصوصاً آورش همین که به واسطه با سپارش جناب عالی محترم امام علی رحمان علم فروغ معرفت آن مبلغ‌هایی که به واسطه هر سال برای جای اول، جای دوم، جای سوم و چهار جایزه معین گردید. امسال همین مبلغ‌هایی که وابسته شده بود برای نفرایی که جای نمایان اشغال می‌نمایند قریب یک برابر زیاد شد. صاحب جایزه باشد امروز به واسطه از فوند ذخیروی به واسطه جناب عالی محترم امام علی رحمان فوند پرزیدنت قریب 140,000 جدا کرده شد که این گواهی از آن می‌دهد که امروز در بین جوانان، در بین نفرایی که به واسطه استعداد دارند، تفکر تکنیکی آنها اینقدر رواج رونق یافته است، از بین آنها دریافت کادرهای جوان، کادرهای بالایقت، تفکر تکنیکی چقدر در بالا قید کردم، این به چی می‌آورد؟ این برای هوسمند کنی آنها، برای انکشاف فکرانی آنها، برای رشد فن‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی میباشد که نتیجه آن در آینده البته نتیجه خوب می‌دهد. زیرا روز ما دیده ایستادیم که قریب امروز من در دانشگاه دولتی خوزستان دور دانشگاهی زیاده از 10 نواری‌هایی که نشان داده شد، معرفی حاضرین گردانده شد، از آن شهادت می‌دهد که در بین دانشجویان، در بین استادانی که به واسطه در دانشگاه دولتی خوزستان کار و فعالیت می‌کنند، خاصتا در فن‌های دقیق ریاضی طبیعت شناسی البته نظررس می‌باشد و آنها کوشش و غیرت دارند استعداد خود را به همگان امروز معرفی می‌نمایند و این قدم‌ها و استحصالات و عملی شوی آنها می‌برد که تا البته علم ترقی کند، استحصالات ترقی می‌کند. ما چقدر که اعلان کرده شده است صنعت‌کنانی با صورت کشور یعنی قدم‌های خود را می‌گذاریم. دانشجوی کورس سیوم فاکولته تلکمونیکاسیا و تکنولوژی اطلاعاتی دانشگاه عبدالکریم نبیل سال دوم است که در آزمون شرکت می‌ورزد. او طرح خانه خوشمند را آماده کرده است. ضمن معرفی لایحه خود او مهمیت اختراعاتش را تاکید نمود. سال دوم است که در این آزمون اشتراک کرده ایستادم. در سال اول تا دوره ولایتی اشتراک کردم. غالب آزمون اختراعکاران و نوآوران جوان ولایت سوخت می باشم. اختراع من اداره کنی تجهیزات برقی و خانه اینتלקتوالی می باشد که پر خانه را طریق برنامه اداره می کنم. افضلیتش از دیگر خانه های دانا یعنی خانه هوشمند با یاری کم مصرف می باشد. برق را هم نسبتاً کم استفاده می برد و هم نسبتاً مالیوی از دیگر خانه های اینتלקتوالی ارزانتر می فرد. اختراع را با یاری برنامه اداره می کنیم. همه اینها با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дарёфти чеҳраҳои навин, ихтироъкорон, олимон пешбинӣ шудааст. ман дар оянда мехостам ки лоиҳаи худро татбиқ кунам ва умедворам дар озмунҳои давраи дигар рохат гирам. дар даври донишгоҳии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат зиёда аз 300 донишҷӯён, магистрантон ва омӯзгорони навовару эҷодкор ширкат варзиданд. тавре аз раёсати донишгоҳи мазкур ба мо иттилоъ доданд, аз ин миқдор 50 нафар ба даври шаҳрии озмуни мазкур рохатро ба даст оварданд. با تشبثی اساسگذار صلح وحدتی ملی پیشوای ملت همه ساله در جمهوری تاجیکستان آزمون علم فروغی معرفت برگزار گردیده شد که از جمله آن طی چند سال است در فکولته و دانشگاه ما برگزار. امروز در فکولته ما دوره دانشگاهی آزمون علم فروغی معرفت از فنهای فیزیک و استرونومی برگزار شده است که در آن زیاده از 18 نفر دانشجویانی که دوره فکولتی را گذشته بودند اشتراک کرده ایستادند. به دانشجویان امروز سوالهای عملی داده شده است. سوالهای عملی 5 مسئله‌های اسباب‌های گوناگون فیزیک پیشنهاد کرده شده است. آنها با امروز با اون مسئله‌هایی که گذاشته شده است حل کرده جواب خود را پیشنهاد شفاهی، یعنی به سوال‌هایی که از طرف کمیسیه ترتیب داده شده است به اون سوال‌ها جواب داده دانش خود را نشان می‌دهند. وابسته به نحوین حل مسئله و انمون جواب‌های شفاهی آنها ما بحث‌های حقیقی گذاشته از اینها بهترین ها را به دوره شهری پیشنهاد می‌دهیم. همه ساله از دانشجویان فکولته فیزیکی و تکنیکی دانشگاه ما در دوره آزمون‌های شهری، ولایتی و جمهوری غالب می‌شوند که این باعث افتخار استادان فکولته فیزیکی و تکنیکی می‌باشد. тавре аз рафти озмун маълум гардид, сафи иштирокчиён ҳамасола зиёд мегарданд. бо илова шудани номинатсияи нав зеҳни сунъӣ, муҳассилин имконият пайдо карданд ки дониши худро дар ин самт санҷанд. онҳо дар назди ҳайати ҳакамон муҳимияти ҳар як ихтирооту навоварии техникаи худро муаррифӣ карданд. озмуни ташкил кардан, яъни дарёфт кардани мутахассисони ҷавоне ки ҳозири замон талаботи имконияти калон дорад. این نامیناسه حاضر زمان اینتеллекти سونی که یعنی خلاصه برای سونی برای مانده شده چیکار که ما میدانیم حاضر زمان ذهن‌های سونی برآمده ایستاده است. همچون طلبات زمان دانشجویان مایم تصمیم گرفتن حرکت کردند که با واسطه ذهن‌های سونی لایحه خودشون پیشکش کردند و صلاحیت نوکی خودشون نشان دادند. ما حرکت میکنیم که آینده متخصصانی تیار کنیم که همچون اقتصادی بازاری ما و همچون کادری بلد اختصاص تیار کنیم که جمعیت به فایدهشان رسانند و همچون اینها لایحه‌شان پیشنهاد میکنند. ما معین میکنیم که چند قدر اینها صلاحیت نوکشان خودشان نشان میدهند و جهت‌های تجارت کنونی، جهت‌های اقتصادی، اتومات کنونی کار فعالیت کارخانه‌های دولتی یا که غیر دولتی اتومات کنونی ده با واسطه کامپیوتر نشان داده ایستادند. ما همچون حکمان لایحه سطحی بلندهای معین میکنیم از روی طلبات‌های آزمون، از روی نظامنامه که آورده شده است، از روی یک چند کریتری معین میکنیم و بهترین های دوره آیندهش پیشنهاد میکنیم. воқеан баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар рушди тафаккури техникӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба технику технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, ҳамчунин пайвасти илм ба истеҳсолот мусоидат карда дар таъмини соҳоти мухталифи кишвар бо мутахассисони варзида заминаҳои воқеӣ мегузорад.